گودار و شوپینرن رادیو ریباز اف ام هرداری دم باش نها دمجمیر یکا بدا مقامش تو هولیره از علی عمرم از گرکنوجن و چنج ورا پیشکش بکم لید دست پێکێ دا فرمو گرنگترین سنوچا رخصتنا کوردیا مافی مروان لسوریه داد بنچافکرنا هردو اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لسر دست چکدارن پیاده شرمزار کر حواس عقید اندام کمیته دستور سوری را گاند که هجمارا اندامانش بو کمیته دستوری نبرجه هبونا هر نتوکه و گریدایا پارتیا کیتیا دموکراتیک ناو اسایش خو گوهرت و گران دامینا همان ناو کو رژیم اسد بریا 2011 بکارتانی روسیا را گاند که تو بنگهن زاگونی بو مانا لشکری امریکای لسوریه بردوامیا پروسین لشکری نمایا د انجام رودانا سه تقینام دل باجار سویدای لباشور سوریه در دورا 40 کس هاتن کشتن و هجمار کردن بریندار بون دم باش رخصتنا کوردیا مافی مروان لسوریه داد بنچاف کرنا هر دو اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لسر دستن چکدارن پیاده شرمزار کر و بن پیکرنن جیاسای ناو دولتی و مافی مروان را بناف کر رخصتنا که مافی مروان گرتنا دو اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لباجار سریکانیه لسر دسته چکدارن پیاده پروتستو کر و داخوازا سربست بردانا بلز جوان را کر داخوانیه که ده رخصتنا کردی یا مافی مروان لسوریه داد گرتنا هر دو اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسى سیدو جالیه چکدارن پیاده و شرمزار کر داد دبیجه د 23 هیویده دمجمر 11 صبحی دوریه که اسایشا پیاده گوشدو اتومبیلان پیک دهات ایریشی مالا عبدالحمید خلیل اندام کمیتا حریمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لباجار سریکانیه کر گوان چکداران مطرسیه کمازن خسن ناوا مالباتا عبدالحمید یه تمن 45 سالی و هر دو زاروکنوی پشتره عبدالحمید گرتن و برن جهکی ندیار رخصتنا داد دبیجه گو همان دوریه و به همان شیوی ایریشی مالا عبدالمجید موسى سیدو کرن و او گرتن سیدو تمن 55 سالیه و 7 زاروکنوی جهنه رخصتنا داد کریارن گرتن و بنچاف کرن در حق چالاگوانان جالیه پیده و شرمزار کر و گوت گو اف کریار بن پی کرنن جیاسای ناو دولتی و مافی مروان و داخوازا سربست بردانا بلز جامو گرتین سیاسی و گرتین نرینه کر هروها بردوام بونا گرتنا هر دو اندامن پدکسی و کوماترسیه که سرجیانوان بناف کر و دیار کر گو اف بن پی کرنش بریارن ناو دولتی و یاساین جیهانی و مروایتی داویا داخوانیا خود داد بانگ لهمو آلین خوجهی و آلین برپرس به بروانی دبر مافی مروان جبو کار لسر دیار کرنا چارنویسا هادو گرتیان و سربست بردان وان به مرج کرن گلگوری داخوانیا داد گرتنا وان اندامان بن پیک کرنه جهمو یاسا و ریکفتنن خوجهی و حریمی و نافدولتی ین تایبت به مافی مروان چکدارین پیاده دو دانه صبح هر یک جا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسى هر دو اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جمالوان رواندن و تانها چارنویسوان ندیاره حواس عقید اندام کمیته دستوری سوری را گاند که او ناوین هاتنا دیار کرن جی 7 لاشن سیاسی یند ناو هفیمانیا نشتمانی یا اپوزیون سوری ده هاتنا دست نشان کرن هجمارا اندامان جبو کمیته دستوری نبرجه هبونا هر نتوکه و گریدایا دسته دانوستاندکاری اپوزیسیون سوریه لیستا ناوین خوش بو کمیته دستوری سوریه دست نشان کرو ناوین دو نونرین کرد ناوان دهنه حواس عقید اندام کمیته دستور سوریه را گهاند کو او ناوین هاتنا دیار کرن جه 7 لاشن سیاسی اندنا و پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه ده هاتنا دست نشان کرنو هجمارا اندامان جبو کمیته دستوری نبرجه هبونا هر نتوکه و گریدایا حواس عقید گوت جی جبو دانینا دستورکی جبوی سوریه حتان هاتو الهف کرنا سیاسی لسر پرزگریکا سوریه نهاتیه کرن دیارگر کونها شار لسر خالن سرکو بنگهین کو دستورا پیش روژا سوریه و لسر وری آوا کرن تی کرن و دا خویا کرن کو اوجی گریدایه به کاغذا 12 خالیه کو اپوزیسیونه لدانوستاندن جنیف 8 را دستی دیمستورا کریا
هەروەها ئەندامی کۆمیتە دەستورە سووریە دیار کرد و ژوان 12 خاڵان 5 خاڵên سەرەکە تایبەتن بێ پرسە کوردی هەندێ سووریەدە و دەستەیە دانوستاندکاری ئاپۆزیسیۆنە سووریێ خودی لوان 12 خاڵان و دناوان خاڵên تایبەت بێ پرسە کوردی دەردەکەوێ حواس عگی دەزانین و ئەو 5 خاڵên تایبەت بێ پرسە کوردی لە سووریە دیار دەکەن کو سووریێ وڵاتەکە زیاتری نەتەوەک و ئۆلەکێ تێدا هەنا و ناوێ عەرەبیژ ناوە کۆمەرە سووریە تێڕاکردن و مافێن نەتەویەن کوردی دێ سووریە دەتێنە چەسپاندن وەک نەتەوەکێ لەسەر خاکە خۆدژی و زمانەی کوردی لە هەرێمێن کوردی دەبێ زمانێکی فەرمی و هەروەها سیاسەتێن ئاوارتەیەن دە دەرحەقی کورد داهاتنەکردن بێنە ڕاکردن و خەڵکێ زەرەر ژێڤەڕژێمێ دیتنە بێنە قەرەبووکردن هەروەها حواس عگید گۆچی ئەو بە ئۆپۆزیسیۆنێرە لە سەرپرسە سیستەمانە لە مەرکزیەتە سووریە لەهەڤکردە لێ نەرینە ئۆپۆزیسیۆنێ دەربارەی نەلا مەرکزیەتێ ئیداریە ئەوژەی بەحسانە لە مەرکزیەتە سیاسیە تا بگێ فەدرالیزمێ و گفتوگۆ بە ئۆپۆزیسیۆنێرە لەسەر وێ پرسەیە بەردەوامن حواس عگید گۆچی ئۆپۆزیسیۆنێ پێنجی ناو ji بۆی کۆمیتان ویساندنا دەستور پێشکەشکردن و ڕژێمێژی پێنجی ناو دیارکردە لێ پێنجی ناوێندن ژێ ڕێخستنن جوواکە سڤیل و نەتە و ئۆلان پێکتێک و ژە ئالیێن و نەرێ جوواکە ناودەوڵەتی ستیڤان دیمستۆراوێ وەرنە دەست نیشانکردن دێ داویدا حواساگید دیارکردژە تەبایە 105 ناوی 45 ناوی وەرنە هەڵبژاردن و پشتی لەهەڤکردنا سیاسی دروست ببێ و دەرباسی قوناغا دانوستاندنان لەسەر دەستور ببن حکوومەتە رووسی دانوستاندن لەگەل لوبنانی دەربارەی پلانا مۆسکۆ بۆ ڤەگەرە بکۆم یا پەنابەرên سووریێ گەنگەشت کە ئۆفیسا سەرۆکوەزیرên لوبنانی یەک و بکار هاتیە سپارتن سعد ئەلحەریر ڕاگەاند و رووسیا دانوستاندنان لەگەل لوبنانê دەربارەی پلانا مۆسکۆ بۆ ڤەگەرە بکۆم یا پەنابەرên سووریێ گەنگەشت کە ئۆفیسا سەرۆکوەزیرên لوبنانê سەربار کرد و وەزارەتا بەرەڤانیا رووسی نەخشەرەیەک دەربارەی ئامادە کردە و لەسەر زارێ حەریری گوت و حەریری هێوی کردە کۆ پلانا وەزارەتا بەرەڤانیا رووسی بە هەماهەنگیە ئەمریکا و نەتەوێن یەکگرتی هەمی ئالیەن پەیوەندیدار کارێکی جددی بۆ چارەسەرکردنا پرسگرێکە کۆچبەران بکە. ئاگرێکی بەهێز بچایە هەوارێ یا عەفرینێژ ئالیە کەسنە نەنەسفا هاتە vêxistin li gorî zanyariyan agir bi çiyayê gundê çiya yê navçeya raco ket û ji ber bilindbûna rê tu otomobîlên agirkujênê nikarîbûn xwe bigihînin wan deveran dag û agir vemirînin. Agirek ji aliyê kesên nenaz ve li zincîra çiyayê hawarê ya Efrînê hate vêxistin û ziyanek mezin gihişte darên çiyayî û darên nêzîkê çiyayên gundê navçeya raco. Li gor zaniyarên bi destê arkê ketine ku roja duşemê 23 ma heftan agirek bi çiyayê hawarê û bi taybet li gundê çiyayê navçeya raco ket û ji gorbûna agir ew agir gihişte cihên din û ji ber ku rêyên wê deverê asê û bilind û zehmetin tîmên berpirs nikarîbûn xwe bigihînin wan deveran da ku agir vemirînin. Li navçeya Şiyê jî çiyayê navbera gundê Erendê û Turmîşo di heman roja 23 ma heftan agir bi darên çiyayî ket ku ji aliyê tîmên berevaniya sivîlan û xelkê gund hate vemirandin. Roja şemiyê 21 ma heftan daristana gundê Omera hate şewtandin û tevê otomobîlên agirvemirandinê yên encûmena xwecehê ya şera xwe gihandin cihê şewatê lê nikarîbûn wî agirî vemirînin ji ber ku agir beşek mezin li xwe girtibû. Li gundê Mersawa agir bi zeviyeke darên zeytûnan ket ku 1200 dar têde ne û beriya ku ew agir warê vemirandin beşek ji darên zeytûnan rastî ziyanê hatibûn. Li gor welatên Efrînê ku grûpên çekdar bi karê şewtandina dar û zevî û daristanan û çiyayên Efrînê radibin û jêderên taybet ragihandine û tekeskirine ku armanc û mebez jê gelekin wek veguhestina wan cihan ji bo seyrangeh û xwaringehan bi taybet gundê Meydankê û Gemrûkê. Herwiha sûd ji dar û êzingan di werzê zivistanê de bibînin û ya herî girîng ku pişewata çiya û daristan radibin da ku ji endamên peyedê yên berpirsan li çiyayên Efrînê de li şûn xwahêştin û beref Helebê reviyan xilas bin û herdem banga Efrîniyan ew e ku sînûrek ji wan kiryaran re were dayîn û jîngeh û daristanên Efrînê warin parastin. هەپەیمانیە ناودەوڵەتی bi serokatiya Amerîka ragihand ku wê êrişên xwe de li ser Sûriyê sê serkirdeyên Daişê ku plan danîbûn êrişî Erebistana Siûdiyê û Amerîka û Swêdê bikin kuştin. Di daxuyaniyekê de hevpeymanîya navdewletî bi serokatiya Amerîka ragihand ku wê êrişên xwe de li ser Sûriyê do her sê endam û serkirdeyên Daişê Minewwer Elmetêrî û Sufyan Mekkuh û kesek bi navê Sîmak ku tên askirin bi berpirsê sêxuriya rêxistina Daişê kuştin. هەفەیمانیە سەربار کرد و وان سەرکردەیەن داعشێ پلان دانیبوون ئێریشی عەرەبستانە سعودیە و ئەمریکا سوێدێ بکەن.
Partiya Yekîtiya Demokratîk PD navê esayişa xwe guhart vegeranda mîna heman navê ku rejima Esed beriya 2011 bikartanî. Hurguliyên bêhtir divê raportê de. Piştî derdora 6 salan ji desthilatdariyê li Rojavayê Kurdistanê û rijandina xwîna bi hezaran ji ciwanên Kurd dê şerên li navçeyên derveyê Rojavayê Kurdistanê iddia avakirina kanton, rêveberî û federaliyekî Partiya Yekîtiya Demokratîk navê esayişa xwe guhertin û vegerandin mîna heman navê ku rejima Esed beriya 2011 bikartanî. Lê gorî derencameke Kongresiyan yê Encumena Sûriyaya Demokratîk ya bi ser PYD ve ku lê tebqay hatibû li darxistin, êdî navê esayişa PYD bû qîwa emnê daxilî ango hêzên ewlekariya navxwe. Di slogana nû ya esayişa PYD de lê jor bi zimanê erebî nivîsandiye qîwa emnê daxilî wekû berawirdiyekî bi slogana ewlekariya rejimê re heman nave ango hêzên ewlekariya navxwe. Navê esayîş ku bi zimanê Kurdî hatibû nivîsandin bi navê esayişa Rojava êdî di slogana esayişa PYD de nema û tenê navê esayîş lê jêr hatiye nivîsandin. Lê navçeyên mîna Reqqa û Tebqa û Dêrazorê jî bi carekî ew navê esayîşa bi Kurdî jî tune ye. Tenê navê wê deverê mîna Reqqayê tê nivîsandin. Di çarçoveya salên desthilatdariya PYD li Rojavayê Kurdistanê û wergirtin û radestkirina navbera wê û rejima Esedê, PYD gelek caran navên xwe guhartine. Mîna kanton bû herêm, Rojavayê Kurdistanê tenê bo Rojava, piştîrê jî bo Bakurê Sûriyê. Ji daxwaza federaliyê niha behsa nenavendiya siyasî dike. Lê Rojavayê Kurdistanê PYD ji bo guhartina her navekî û pêngavekî amade ye. Tenê ji bo yekrêziya navmala Kurdî û serbestberdana girtiyên siyasî berdewam buhaneyan derdixe, piştguh dike û lê dijî wê yekê jî kar dike. Di encama rodana sê teqînan de li bajarê Swêdeyê li başûrê Sûriyê derdora 40 kes hatin kuştin û hejmareke din birîndar bûn. Li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan îro li sê cihên cuda êrîş bi sê kesên xwekuj hate encamdan, di encamê de bêhtir ji 40 kesî hatine kuştin û heman hejmar birîndar bûn. Eger heye ku hejmara qurbaniyan bêhtir bibe. Rewangehê her wiha diyar kir ku rêxistina Daişê ev êrîş li xwe girt û eşkere kir ku piraniya kesên hatine kuştin ji çekdarên artêşa rejimê ne û hejmara kêm di nav wan de ji sivîlan jî bûne qurbanî. Hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîkayê dema bidawîkirina proseya dijî Daişê li Sûriyê radgihîne û dibêje ku ta 2 yan 3 mehan wê berdewam bike. Rusya jî ragihand ku tu bingehên zagonî bo mana leşkerî ya Amerîkayê li Sûriyê berdewamiya proseyên leşkerî nemaye. Bêhtir pêzanî divê raportê de. Berdevkê bi navê hevpeymaniya navdewletî Generalê Frensî Frédéric Baruso tekez kir ku proseya dijî Daişê li Sûriyê ta 2 yan 3 mehan wê berdewam bike. Piştî wê yekê wê biryareke hevpeymaniya navdewletî din hebe. Di hevdîtineke televîzyonî de ji binkeya şandeya Frensî ya li Bexdayê berdevkê bi navê hevpeymaniya navdewletî Frédéric Baruso got ku ev mesele nezîrtirî pirsgirêkeke siyasî û armanca hevpeymaniyê li ser hemî astan têkbirina rêxistina Daişê ye. Baruso serbar kir û got piştî Daişê wê çi hebe divê derbarê vê yekê biryarek werestandin. Proseya me dijî Daişê li Sûriyê ta 2 yan 3 mehan wê berdewam bike û piştî wê yekê wê biryar nedin hebin. Ya giring ji Amerîka re ew e ku garantiya dubare vegera rêxistina Daişê careke din durust nebe û êrîşan li derveyî Sûriye û Iraqê jî hew bikin. Ji aliyekî din ve berdevkê fermiyê bi navê Wezareta Berevaniya Rûsî Lîwa Igor Kunaşinkov ragihand ku tu bingehên zagonî bo mana leşkeriya Amerîkayê li Sûriyê û berdewamiya proseyên leşkerî nemaye. Lewra tenê egereke bi tenê bo mana wan heye ew jî alîkariya Rûsya û rejima Esed e bo proseya vegerandina penaberên Sûriyê bo welatên wan. Kunaşinkov serbar kir ku eger serokê hêzên Amerîka Rojhilata Navîn egera alîkariyê li vê yekê nebîne, çareya baş ew e ku rêgiriyê li ber proseya aştiyê neke û dest bi vekşandina hêzên Amerîkî yên li Sûriyê bi awayekî bilez bike. Gotina berdevkê fermiyê bi navê Wezareta Berevaniya Rûsî hat piştî ku lîwayê Amerîkî Joseph Futel ji kanala EBC ya Amerîkî re ragihand bû ku tu egera alîkariyan bi Rûsyê re derbarê vegerandina penaberên Sûriyê bo welatên wan Amerîka bi Rûsyê re nake. Sedema vê helwestê ew e ku Rûsya herdem piştevaniya rejima Esed dike. Hevpeymaniya navdewletî bi serokatiya Amerîkayê
ji sala 2014 ve proseya xwe ya leşkerî dijî Daişê li Sûriye û Iraqê dest pê kirbû. Alî Omer Rêbaz. İsraîl radgihîne ku ew tûbin pêkirinekê derbarê ewlahiya xwe qebûl nake. Şandiyê İsraîlê yê herdem lê tewên yekgirtî Danî Danûn endamê Encumena Ewlehîya Navdewletî agahdar kirin û got ku İsraîl tûbên pêkirinekê derbarê ewlehiya xwe ji çi aliyê Sûriye be ango Xeza yan jî çi dojminekî metirsiyê li ser İsraîlê çêbike qebûl nake û lêborînê li kesî jî nake. Danûn wek nimûne li ser vê derbarê amaja bi herdû balafirên Sûrî yên ku derbasî asîmanên İsraîlê kir û got ku me bi du roketên Patriot ew armanc kirin. Godar û şopînerên me hêja berî emnûçeyên xwe bi dawî bînin dubara em ê sernûçeyan bîne bîrawa. Rêxistina Kurdiya mafê mirovan li Sûriye da binçavkirina her du endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li ser destên çekdarên PYD şermezar kir. Hewa Sagîd endamê Komîteya Destûriya Sûrî ragihand ku hejmara endaman ji bo Komîteya Destûrî nebirêjeya hebûna her netewekê vegerê daye. Partiya Yekîtiya Demokratîk navê esayişa xwe guhart û vegerand mîna heman navê ku rejima Esed beriya 2011 bikartanî. Rusya radgihîne ku tûbin gehên zagonî bomana leşkeriya Amerîkayê li Sûriyê berdewamiya proseyên leşkerî nemaye. Di encama rûdana sê teqînan de li bajarê Swêdayê li başûrê Sûriyê derdora 40 kes hatine kuştin û hejmareke din birîndar bûn. Her şad û bextewar.